sinoro nk'uko ndabivuga kunda nkubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane sinoro nk'uko ndabivuga kunda nkubwire mukama reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ngukunda cyane mukama uri umwami wanjye kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose undeke ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri umwami wanjye kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose Uwiteka nyagora ku ngoma turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwuka wazi mu bwoko bwawe uduhaye kuri uyu munsi mushasha w'193 turagukengurukiye kuko uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko watwiweje usanga uracyafise icyo wodutuma kuri iyi si uraheze uratwimana utwima urupfu wanka ko dusezerana n'umunsi w'192 ntabwo ari agashinyaguro ku babuze ababo cyangwa ku barengutse iwawe ahubwo ni ibyishimo ko ari ikintu gishasha uje kurema mu buzima bwacu kugira ngo turushirizeho guhinduka no guhindura isi n'abayo iyi saa sita ubwoko bwawe turagushimiye tuje kwakira isezerano rishasha utubwire ko ushaka ko tumera kugira ngo tube ibyariho byawe kugira ngo tube abatumwa bawe kugira ngo tube abana bawe kugira ngo tube basamuragwa ubwami bw'ijuru kandi tube abaserukizi b'ubwami bw'ijuru kuri iyi si y'abazima aka niko karyo keza mukama ko tuje imbere yawe kugira ngo twirengagize ibitubabaje n'ibiduhanamiye tukubwire kuri Imana yacu tukubwire kuri umubyeyi wacu tukubwire kuri umukunzi wacu tukubwire kuri umwami wacu nituje twegere nituje duhobahoba nituje mu ntege nke z'urubyaro twavutsemo ahubwo tuje mu bubasha tuje mu bukomezi tuje mu budahangarwa duhabwa n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu wewe yadutetururiye ku musaraba wewe yatubamburiye ku musaraba wewe yadutabariye mu rupfu n'uizuka bwiwe maze uyu munsi tukaba dushobora gushima Imana kubwiwe amaraso yasheshe niyo yatumye havuga ijambo ngo byose birarangiye mukama iki gitondo uyu muturuturu iyi saha ya mbere yuguruye umunsi mushasha wa gatandatu uyu munsi wa 12/7/2025 uyu munsi w'193 iki gitondo isaha ya mbere yuguruye umunsi tuje ngo duhisezerane tubwire icyo twakora kugira ngo tugire ubwuzure bwose mukuri kw'amasezerano wasezeraniye twebwe ubwoko bwawe bitubwire mwami Imana nyagora ku ngoma bitubwire rutare rw'ubuzima bwacu bitubwire wowe memburo bitubwire wowe mutabazi bitubwire wowe muhoza duhe iryo sezerano tukwemereye ko tutazitandukanya naryo no mu kanwa na gatoya dushire ku umutima wawe dushire ku inyonga zawe dushire ku ikiganza cyawe dutandukanye
icyitwa umwuka mubi wose udushyira kure y'itegeko ryawe. Twibohoresheje ubwacu mu maraso y'igiciro ntangere. Duhakanye imyaku yose yagendanira muri twebwe. Duhakanye imibabaro yose yasuzugurisha ubuzima bwacu. Duhakanye agahinda kose kagaragara mu ruhanga rwacu. Turabyanse, turabikumiriye. Turahakanye umukorere w'umurozi ku buzima bwacu n'ubw'abana bacu n'ubw'abo twubakanye n'ubw'ababyeyi bacu n'ubw'abagenzi bacu n'ubw'inshuti zacu n'ubw'inshuti magara zacu. Turasi imikorere y'abakinzi, turasi imikorere y'abasambanyi, turasi imikorere y'imborego, turasi imikorere y'ububeshi. Turabyaza, tunezereza ubwoko bwawe. Duha amahoro ubwoko bwawe, duha ibyishimo ubwoko bwawe. Tugirire neza nyaguhora ku ngoma, tugirire neza mwami w'abantu, tugirire neza mucunguzi w'ubuzima bwacu. Tubone mu mbaraga, tubone mu butware, tubone mu bushobozi bw'umwana wa Yesu Kristo, ko niwe yashoboye gukora ibikora ku mutima wawe, ukamuha izina risumba ayandi mazina. Twitwararike papa, mukama Yesu zina ryakunze kugira ngo natwe dukundike. Yesu zina dukiriramo indwara z'ubwoko bwose. Yesu Kristo we zina tuvuga ibisuzuguro bigacuncubuka. Yesu Kristo we zina tuvuga amahoro akamamara mu mitima yacu. Ganza kandi usabwe muri twebwe. Reka Yesu mwiza tuvuge ko turi abana bawe, turi basamuragwa b'iby'ubwami bw'ijuru kubera wewe. Tubaraganwa hamwe nawe, niko Pawulo yavutse. Uyu mwanya Yesu Kristo umukunzi mwiza, akira kwisobanukirwa kwacu, utwuzuze n'amasezerano ya data, maze icyo data ashaka ko twokora uyu mwanya tugihabwe mu ijambo ryawe. Mutima w'umwiranda naza tubeko, impuhwe z'ijuru nizuze zitubeko, ububasha bwa mutima w'Imana buze butubeko, ubudahangarwa bwa rudasumbwa butubeko, akavuyo tugakugweko, imibabaro tuyikugweko, inabi tuyikugweko, agahinda tugakugweko, ubugumba tugabukugweko, imibabaro tuyikugweko. Ubwami bwa data bushungurukire kuri twebwe muri uyu mwanya. Mutima w'Imana ingo muri twebwe, kugira ngo icyo data ashaka aba aricyo dukora, icyo Yesu ashima aba aricyo dushima, icyo Yesu yanga aba aricyo twanga. Ngwino kuri iyi saha uduhe ubudahangarwa tujya kugendera muri uyu munsi wose, gutyo ubwoko bw'Imana bushira agahinda bugira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Umubisha nawe iti, bikumariye iki kurata amategeko yanje, ugahoza mu kanwa isezerano ryanje, kandi wanka impanuro amajambo yanje ukayashiburira inyuma zawe. Say
umwanya mwiza wo kwakira isezerano rishasha ku buzima bwacu. Mwagize neza ko mushimye kwereka data ko yakoze ikidasanzwe kuba duhaye ingabire, aduhaye inema y'umwuka w'abazima kandi akaduha ku buntu kuri uyu munsi w'193. Mbabwiza ukuri ko usibye abo mwatanguranye umwaka, rero n'abo mwazinduranye uyu mwanya bari mu bibanza atawipfuza kubijyamo. So hari icyo Imana yakoze uyu munsi kuri wewe. Uyu munsi mushasha rero akira inkomezi isumba iyindi, akira inkomezi isumba izindi, akira ubutware buzana ubundi butware, akira isoko ryo kuvomamwo iki ibyishimo byawe, amahoro yawe, ubutware bwawe, ubudangarwa bwawe. Ariko rero hari akantu kamwe ngomba kukubwira. Zaburi ya 50 umurongo wa 16 ituzaniye isezerano ritwihanitsa. Vuga ngo isezerano ryo kwihanitswa. Bivuge isezerano ryo kwihanizwa. Ni isezerano ryo kwihanizwa. Turabwira Imana ngo idushire ko kirazira, turabwira Imana ngo idushire ko kirazira kugira ngo imyuka mibi ntidutore, ariko Imana nayo iraje kukwihanitsa. Iyi kirazira ni kuzane kwitandukanya n'ikizira. Imana nishaka umwiyorobetse, Imana nikunda umwiyorobetse, Imana nikunda indyarya. Kirazira umva ingene Bibiliya ivuze ngo Imana ibwira umubisha nawe iti, Imana ibwira umubisha nawe iti. Iyo mwumva ngo ni umubisha, mwumva umenga niki inshuti zanje? Mwumva umenga niki? Mwumva umenga n'umuntu yasaze, mwumva umenga n'umuntu yananiranye, mwumva umenga n'umuntu aruhisha abaneka da. Oya. Kuko Bibiliya iravuze ngo numwe muri twebwe, nuvuga dawa twese ubyagiye mu ijuru, nuvuga mwaramutse Mariya, nuja ku musozi, nuja ukaraga, nusoma amategeko y'Imana, nuwirega, nuwihana, nuwatura, nuwufise isezerano ry'urukundo ko turererwa muri Kristo. Ngo Imana ibwira umubisha nawe itumva umuntu Imana yitwa umubisha kwanza, banza mu mwumva ninde ari umubisha. Sa gato ibanza ukabikuje kukambaza mu mwanya. Reka tubanze twumve icyo Imana imubwira, tumenye n'uwo yise umubisha. Ngo bikumariye iki kurata amategeko yanje? N'ubona umuntu mu kanwa kiwe afise amategeko y'Imana, urakunda umukama Imana, urazenga umukama Imana. Bikumariye iki wa mubisha? Bikumariye iki kurata amategeko yanje ugahoza mu kanwa isezerano ryanje kandi wankimanura? Vuga ngo ni ikigoryi. None iyo maze kwanga impanuro, nibaza hakuru yaravuze ngo nyamuburika imuhanura niwe nyamuburika imuhamba. Uribaza ko mwisi y'umwuka niba udashaka ko biri guhanura igushira hasi kugira ngo uzozamuke uwundi munsi? Ikubwira ati ibyo wari ufise banza ubikaho gatoya nanjye nkuzanire bishasha, nkubwire ko ibimuga bisimba bugeregere biraga ibivuga, impumyi zikabona, bitumva bikumva, ingumba zikabyara, imibembe igahunga ikagenda, impfu zikagenda, ukuramba n'ukuranirwa bikinjira, ubutsinzi bukaza gutsindwa bikagenda. None wumva byogenda gute? Ngo uri kurarata amategeko yanje ariko wankimanura, ngo amajambo yanje ukayashiburira inyuma yawe. Wa mukristo udafite ukuri ku ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, uri umwasi w'Imana. Iri sezerano twakiriye kuri uyu munsi w'isasita, uyu munsi w'193, isaha y'isasita ni izamu rya mbere hagati ya saa sita na saa 9. Ndagusabe ntirigusiga uko rigusanze. Isaha yose ujya kuryumvira urihabwe mw'umugisha wo kwisuzuma, kuko Imana yanakubwirira naguha n'uturorera. Ushobora kubwira n'umusambanyi ngo Jesse sambana, anytime you can do it.
urashobora gusambana. Ujya siniba ubwira n'abasumu ukabarerekera ibinyoma ukababikira n'ibyo bibyo. Ngo ujya simbesha wicara n'abanyakinyoma bakaremenanya ngo nirigara ryaryoshye bakazana ibinyoma amakuru y'ikiwani. Amakuru y'ikiwani niko twahita bigekera. Imana yavuga ati nta soni wamwangushiye wamwambuziwe. Mishe we mu kigabane cyamba bavuga ngo nta byana kimwe nazoha. Inkovu nuzi kuri kwega igisoko rukibi. Uwimana ibwiye ngo ni umubisha nuwumva amategeko y'umukama nuwuza amabwirizwa y'Imana nuwubihoza mu kanwa ariko atigara bishira ku mutima wiwe. Umva ngo amajambo y'Imana urayashibo, urigishwa kwihangana, urigishwa kubabarira, urigishwa kurengera, urigishwa kuvuga bukebuke, urigishwa gukunda Imana, urigishwa gukorera Imana. Kabishira ku mutima ariko mukanya gato ifike nkuru y'iminwe bya Efasi. Urigishwa kudasambana ngo wahegerere gusambana ngo uje kwitinga. Uno muka w'imbwa uri muri wewe, muka w'imbwa birikavuga ngo imbwa ntikarangwe imbere y'umunyisirayeli. Numuka w'imbwa n'ububwa, niyo mpamvu iyo ufite uwo muka wo kwisambanya uhora n'icankiro, urara iminaniro, upfa urupfu rw'agashinyaguro. Ni mu bihebe imbabazi. Kristo araciciye ku ntebe y'imbabazi. Wewe wataye ukwemera, wewe wataye kwizera, ngwino Kristo ni umuco w'ubuzima bwacu. Haleluya. Ingo niki kizoguha amahoro udafite ukuri ku ijambo ry'Imana. Muzomenya ukuri ko kuri nimumara kukumenya muzobatuka, muzohinduka. Bibiliya ivuga ngo uhura n'igisuma mugaca mucudiga, wowe ushira hamwe n'abarenga ibigo, wowe akanwa kawe ugasuka mu kibi, wowe ururimi rwawe rupfundika ikinyoma. Ndakugabishije umva ngo uricara ugatyoza mwene wanyu, ako karimi kawe disi we. Ngo uricara ukambika ibara mwene nyoko. Umva nshuti yanje, igihe urabikora nanjye nkinumira, uwo n'umukama bivuga. Ngo ukiyumvira ko meze nka wewe, wibaza ko Imana ishigikira abanyakinyoma n'abiyerobetse, ahubwo ngiye kukwagiritsa. Ngo ngiye kubigaragaza mu maso yawe, ndabigaragaze mu maso yawe. Vuga ngo nzoba neterewe. Bibiliya ivuga ngo bitegererera mwebwe mwibagira Imana, wa musuku w'umukama, wa mwigishwa wa Kristo, wa mwigisha w'ijambo ry'Imana, wa mwana w'Imana we, wa musore we, wa muhungu we, wa mukobwa we, wa mukenyezi we. Umva ngo bitegererera mwebwe mwibagira Imana, ntukibagira Imana mu buto bwawe. Ngo ahandi hano hava ndabahonya atana kimwe gishobora kubarokora. Uhereza imbagwa yugukenguruka ni wani nahatsi, uzigama inzira nawe nzomwereka urukiza rw'Imana. Hari ibintu bibiri gabishwe ihanitswe, nawe uhanize umutima wawe, witandukanye n'ikisira, witandukanye n'ikibi, uheze uzana ishimwe ku Mana. Imana ni wewe yemera, igire Imana kandi uzugame inzira zawe zishingiye mu kuri kw'amasezerano yawe. Imana umunsi umwe izokwereka urukiza kandi na none. Ngo numara kubyemera usenge watura ushima ko Imana yabikoze kandi wizere ko bigiye kuba byo. Ntusubire gushibura amajambo y'Imana, ntusubire kwirukana ubuhanuzi bw'Imana kuri wewe. Gumya ubwo budahangarwa bw'Imana. Gumya ubwo budahangarwa bw'Imana. Dusenga Imana. Akira isezerano ryo kwihanitswa, ugendana nande, usanga imigambi nande, ukorana nande. Ninde koko? Ninde? Amarangamutima yawe ayobowe nande? Ihanize
gukiza ubuzima bwawe. Ntukagendane n'indyarya kuko Imana nikunda indyarya. Ntukagende n'abagome kuko Imana ikunda abagome. Basengera distance kuko wimatanije na Mariya acika maraya. Kristo ni umuco w'ubuzima bwacu. Reka twimatanye mu izina ryiwe wabwo umugisha ubwoko bw'Imana. Naba wemera ko Imana ari umukiza, ko Kristo ari umwami, ko Kristo ari umucunguzi, reka ndagusabe ubwire Imana uti Mukama, ndi umwana wawe, ndi umukunzi wawe, ndashaka ungire nararibonye y'ubwami bw'ijuru ngaha kuri iyi si. Ndashaka unyiyegurire wese ngaba kandi unganze. Ngiye kwitandukanya n'ikizira cyose, ngiye kwiyunga n'icyo ukunda cyose. Magurukiye muri rizamu rya mbere ryo kuri uyu munsi w'193. Nemeye ko ndi umwana wawe, nemeye ko ndi samuragwa w'ibyiza byose bitangwa n'ijuru. Ndi uwo gutsinda inyoshambi, ndi uwo kugwana ngatsinda, ndi uwo kurondera nkaronka, ndi uwo gukosha nkababarirwa, ndi uwo gusaba imbabazi nkazihabwa, ndi uwo gusabwa imbabazi nkazitanga, ndi uwo kwisuzuma nkisubirako, ndi uwo kwitandukanya n'ibyaha n'ibyago, ndi uwo kwezwa n'amaraso ya Kristo, ndi uw'igikundiro, ndi umunyamugisha, ndi umunyamahoro, ndi kanyamuneza, ndi uw'ubwenge. Akira ubwo bwenge n'ubwitonzi mu izina rya Yesu Kristo. Akira uwo mugisha n'umugwiza muri za mu izina rya Yesu Kristo. Ariko uhitemo kwisuzuma kuko isezerano ufise ni rya kirazira. Ntusubire kujebajeba, ntusubire guhobahoba, ntusubire kwirengagiza ukuri kwa rudasumbwa kwavuye mu kanwa kiwe. Gira umugisha umwana w'Imana, gira kuramba no kuranirwa. Hakana umwuka w'impanuka, hakana umwuka w'igisuzuguro. Twese dukikije altari y'Umukama, tuharonse icyari cyo gushiramo udusu twacu. Turahimbawe, turanezerewe, turahiriwe, turabohotse, turatabawe mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara z'ubwoko bwose uyu mwanya tuzikugeko. Amagripe y'ibyaduka, ubushuhe bw'ibyaduka, ibirimi, ibirato, imigongo, amatwi, amahashi, ibiherehere, ibimeme, igikagwe mu izina rya Yesu Kristo mubikugweko mwese. Izo prostate mwiyabira, namba wemera ko Kristo akiza mukugwe ku ico gisuzuguro. Imyaka umaranye ububabare bwo kuribwa mu nda nawe utivujije, bigera igihe mu izina rya Yesu Kristo ukugwe ku ico gisuzuguro. Umwaka umaranye agahinda usaba Imana urugo, mu izina rya Yesu Kristo uhabwa uwo mugisha. Amezi 8 umaranye agahinda usaba Imana urubyaro, mu izina rya Yesu Kristo uruhabwe. Imyaka 6 umaze ushomereye, mu izina rya Yesu Kristo uhabwa akazi kandi nawe uzogaha abandi. Warazengereje no guhora mu rukundo ruvamo. Imyaka umaze uzengerejwe n'umwuka w'ikibengero, uyu munsi igikundiro kikubeko. Uwo mufyiri wari wararotswe, iyo minkanyari wari wararotswe, ako kavuyo kakubako kutamenya gukoresha neza ubutunzi bwawe, kwiyanka, kwiyagiriza, kwitoteza, kutitekereza, kutihakanya, bikugweko mu izina rya Yesu Kristo. Akira umugisha umwana w'Imana, akira gukura neza, akira kuramba, akira kubahwa n'abo wibarutse. Gira igikundiro ubagukikije. Inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose. Urutare rwacu Kristo ntatandukane natwe, abe muri twebwe natwe tube muri we. Mutima w'Imana umuhoza
wazana ikintu gishasha mu buzima bwacu. Naheranye na reme areme 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 azane amanure adutwikiriza ububasha bw'ijuru, duhembuke muri byose na hose. Abagwayi mwakire gukira, ababoshe mubohoke, abarushe muruhuke. Twese duhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama, uri umwami wanje. Reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama, uri umwami wanje. Kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Mugisha w'Imana ube kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo.